again. Mentally, you're moving. Almost there, I'm in fever. Yeah, Mama, but Merry Christmas, baby. Be a meaning say a fee. Nyame e de ya start ebusia wa boy ho ban agye free or how any amanim. And na 26 December na wo hwe me e wo Adum TV dia na me catch say e the journey and e dey bro. Na addiction no e strong kokora. And e show Merry Christmas and a Happy New Year. Na ya ka say afia ye besi mu nyame ma no strong ko. Ade bia we pray for this year e ma ye no. Menim say afia ye besi mu de e be ye strong ko be ye nkonimdie e be ye anije na be ya ho aho na ye finish sign query yeah sign by 26 say we will meet again and give glory to the Most High God. You are welcome to the journey. My name is Abena Ghana and next year share season 4 is there na ye baba twetwenkomo and many opinion pa and a baba twetwenkomo or your philanthropist or your entrepreneur or your software or your actor or your businessman e dey na person who is no other than ya papa Ogyaba papa akwaba ansana ye bedin komo no eye bronya ohwese Father Christmas we Mama Christmas we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Someone who bronya no menim se we ni age ye di ankasa na wo di so ana wato na who say ani obo ho ban sina bia bronya na ekwa wie yesi aya na ehu pa te ya mama yenhwe ye ho ye papa akwaba bio the journey for ye person won fa yemfa wa brabom how your journey started eye dekwa na Ogyaba how did you start all this journey eye nyame adom esi woni pa bia ntimi nye bibia age se awrade di free srama nansa it wasn't that easy but Yankopon kan ho a bibia no hya ase de obekon kakra na wo bro ho asenso ase de Bible ne ka se wo bro ho ase awrade oma wo so wo mema ho so na wo bro wase ese wo hu sa principles ni wi pe wa wi ti anu ani kurekure mu kakra ne me ma me Bible eni adofo Bible sa na di aba bi bibia yedu and what do baby we do we there odi ma ba mu dey quick o mama was a bishop or ye man for so many years eye mam Bible na amo abeye sofo ana se calling na ewa busuam calling nankasa de ewa busuam but edu ba bi nso a Yankopon wode mo pebe mam okay nti se wo parent no madam wo hu si de obeya adjust yourself in that situation na o man betimi age free wonsam me no okay na eni mitrim se me ba be sofo papa ani eni mitrim sa because na my sister penye yesofo the otwaso yesofo ye 3 ena my sister penye yesofo UKCC ena the otwaso ne yesofo Apostle Samuel Boachi ena Reverend Mary Frimpoma ena okro ye bishop entino na me hu ni sese me so be yesofo ka ho a se BBC ofia on be yense jamen ka nti na me de na mpesa ka me ye rebu leader bata anfa na che say ye wo abusia bia ni destined what they are supposed to be on this earth abusuan bi wo ho a nyame ahyehye obia okay ne sidie waye obia abusuan na ye de no mehwemu a me nana ye sofo me maame ye sofo me papa ye sofo me nuanum nyina ye asofo enti no me hu ne say e ya asofo die abusuan na ka me pese me te me hu free mu na ye sister na me ka say e basa na jese maame bi wanya maame bi te se me maame dia okay akra ne bagie free wonsam me ma anya madwene se me baba be ye sofo enti me hu ne se da bia me ka say nyame adom ene de ode fa me maame nsa so na mo du enti asai sofo nka adwuma bempa ne da wakoma so peso mi akasa mom de first na mpese me yesoja edu ba bi no me ba me go school no na me ba be ya architecture enti me kwa mass ti am be secondary school enti e no me kwakwa visual arts enti ma dwi nyina na se me ba be ya architecture enti na asofudie die ne bi okro mo kwa aso ya na me nko wada mo kwa aso ya na me so ma ye bush ma ye ayi kakra bi bush o ma ye me akasa me camp am kire nkofo karat ne kunfu karat ne ade o wududu nkwade a o kama asem bobi anim se na me kire kunfu karat wudu eno na inspire you to be an actor eno no
na me de bia na me se me ye karat na ye kung fu na da chi bia na me ne jetli be kwa koye movie ha ti de bia na ehye mitirim sa but me baba be yosofo no e ti free ma adwunim say me nye bibia sa bi but my ground and e be twa story bi ma me na ne e free apostle John Pra no won kokko no ntimi ma na no went me amma no na ma branka say na dey we say yasofo na yese wo ye won so yasofo ada na wo ma men try wo na menhwe me ye ba ko pe na Evander say there be or acting or you serious and my brother say men to us na me ye na no ano no and they started calling and almost as a feed or more free me go different set so it na me ankasa me concert so a omuma miska kra me because me ye said ye manage ho say me ye so it was passion and a lead you to whatever you are doing now and me sound so ebe mu na TV ministry wo mani so and a TV ministry no so no we say related to editing ne sa anu ma no nti me de me ho be bo wo mo said ye be ya mesua editing no into editing me ye movie editor hwinhwima de me ana me edit ye movies bebre wo ha me ana me edit ya so omu yi wie pe me din na be balance nti na me sound so me di Jonsaje ma echi no no cheche me editing ne sa na me sound be di Kofi Asamoah so echi no mo cheche me but no mo adwini ni so say no mo nim say acting no omo nim say acting nti me hu wie ya me hu editing ni wie na fe omo frame set so na me nko bi no just when you dey off me wie adwuma ma pon me ho na okochi aka de wo mo kro mo hu kra say me ba be sua adwuma ti me hu editing ni wie na me hu ni say sini no ene asofudie no me nya time enko set so for 3 days 4 days ene ma mi jaye but that really helped you who ni say industry now real minimum a project your ministry I do baby na me say dem hu fa so say me actor am say sofo kopem say one day be meji obi ba wo ayi airport and I was saying ne papa bi hia na je akwala na me je akwala ma je letter bi anka ho nti am mo che me wo UK UK immigration for detain me for about 2 hours ti me gina ho say ya o mo be fa me de me akọ sales no me ko say ya na man bi so o hwe me won na busua e twam say ya na mo hwe me sa na ne ba ne tene ne sa hwe so ma papa ne hwe me nim na ne yire hwe me nim pom say nya so no acting ni and I'm say and no ben ho no mo ne police for na kasa obusa on say na adan and no mo ka chen say media kwara child trafficking na me kuta letter bia and I'm say me nipa no ohun say me yosofo no de ne ba ma me wafa letter bia nka ho no mo say jese o mo de me court e de me kotum na sa nipa na ono so hwe me movie ni sa na ono so ye lawyer UK ho no ka chen say nipa no we star wo Ghana na me hwe ni movie onye nipa bone ontimi nya sa de no san so yosofo enti ehwo no ene wo gina mu no ko YouTube ekoyi ni videos ene wo de kira wo mu no mu jam wo ho sa tam no me bompa ye sa na mfa me bompa ye sa na mfa afi ma bompa ye na emfa but e kire na mpa ye ne fa ye no ene onyame yi obi baaye ene nipa ne gina acting na me ye no so nka me be ka edi jiwo ene wo de jemi eti ekona police for no kra no mo ye basa na omo afi do mo de mkotena ba bi na omo ni medi nkomo omo wie na omo sa de me call ba bi ameko ene omo de akwara no koma ne fada ewo ho omo hu fada no so still omo se ma anje letter no nko ade mabumra so nso hade no bin say bi obi hu no se me actor ena ko twitwa je media anka omo di nka de me akotum awie ya sem credibility crown sana mababe yima no we you are no ehwo ne de acting no ehwo na minya acting ho fa so yesa mlika mitu ye ne kwaku killer ne sa movies na ye ya kwaku manu hwe me ma me yanka sam hu say yes me so hwe pa me hu na me ye na me nya hwe wo mu no sa no mi kunya no UK na sa tam no so na afis na ma ya asofo aware me na mama brown wa attempting hotel room ho na mama ne kwan no enti sa eno na mama ne kwan no na ma papa na wo ye lawyer ne yire no ani je me ho enti wo hu me na police for na ja me ni nyina echi no ni mi di nkomo so ya ade pa na ma wonye nti hu na hwe ni ye omo no fan person na omo di ja me eno ne da me di nya acting ho fa so enye sa de a me produce first movie omo di misika
second movie omudi msika, third movie omudi msika. Last one crowd me so stars e wo Ghana nyina do mu be wura mu. E wona mu say nya me fed ni sini ntimi ya production. Ana me ja production na me de me cameras ne me light cheche nkofo na me ja ye kra. Eche yansa na nkofo hu say ye no kre. Omu bie me TV no omu hwepe omu say asofo no acting movie no. Iti me ye omu nim say me ye asori wo movie mu. Oh, okay. Okay. Oh yeah, sorry. Iti eche say 6 months. So moju tumu say we soft answer. Mo say ne bronya na eye de. O say ya killing the career. You try your ho enkoje above from crato ye ba is still the job. Yakoji enkrato aba oguso ahwede jeni ewo Adom TV. Ene me guest eye Ogyaba entitinase na yendi nkomo. Papa, and how do you see the ministry? I say, Uncle Ford in Yamidruma Ediagro. You who say, Yankopon, you do baby on far qualified, but he qualifies his course. Sometimes, you know, will be a whole Yankopon meeting me in a free baby. Yeah, we need free baby. A yana if he entity and was surrounded by the tosso as turn. Hey, I bought precool, I don't cry so a precool. And Untino. Obi ohwa was son ba betono so or ye man before God or ye man of God. But or ye man when depend so no or ye bibia te say de momo ye nti obi a wo ni weakness wo ho. Okay. Me say me weakness na ma ye ho adwuma kakranka. Me bufu kakra bi ase de make up no atum no. Epono ye ba me ko be to say so akoma ne de. Enti matimi ya mama ya masisi ana ma ye calm. I think say as time goes on now will be able work on the weakness. Will be our weakness. Okay. Be our weakness. Nyame above for free so by sign on krana omo peges ni bi was so nti. Omo si weakness na ya masam kakra ha omo. Nti say enwosra na baba beto so a no nkire say enwosra na baba kill weakness no. As time goes on gradually na o free. Nti obi wo ho a ne kasa na wo beka no ene ayi ne nkire say wonye nyame nipa. Wonye nyame nipa. Wonye nyame nipa nwosra na wo ho. But weakness na ontimi working on working on nyamijuma Eden pa say ade bia wo bi ebeka say mesomu aye no wonkwan wudu ho ese waka say meja manaka so eno na man ye cry you have to yes cause we your suffer yes we your suffer nti eno na ma adwuma ne ye den this obia na otietia ofa ahudie so no ko ni baby na edu baabi na se obi se nyame sa adan ya no aka kyewe se mama mbo hyensem bi se ma obi amfa ne sanka de nyame asra na me anya ne bone so omodo omo sa kekan ye pa ye bone eni ade uni asofu ni bi anya akasakasa asofu die mu ntokwa na enya ida wo enya ida but etimi kwa kopim baabi na baabi fo ato omo ho ase okay se mi se me ne mi ankasa menua reverend bofo issue kakra bi sore ye but woman say ye matured na me so me ye matured nti no obi ante me comment that ni nyina say me bie ma so dan no na me show obi nkom e na me bo ni din wom because ni pakron de frugu ne ko eho e na frugu ne ko din na kwala ho nti ni din na epie mu no e na sofo bi a wono nso odidi akire no wo pe fame o pe ni nyampe wo fa akire ko kan asem ni different nti wayosi e na frame me no prompting me say na sembe no wakokan for reverend hu ni jata onam so da bi min kan sam bone and wo chireche mu anam so ma me fa video ne sanu me wa yo si hwe video no say da bi we dia so wanka bone ene wo bi na ahye akire na wafa akire koye saa de no na to sento kra ba mu nsem ni ya enkwada ni mpanyifo bia but wo mu say onu ni jata no na adwene mu do we are very wise. Yes. It was share video na no send me message catch me say me forget the nkofo keka. No one kasa wa share video. They wanted to create. Yes, we no san catch me say o me nkoso na menya madwuma. E ho na me hunu say ye wonkofo bi o madwene mu do. E hardly say we betimi a share. Yes. No word no. Aha. Omo ofie nyansa. It is say edu baabi na se wankohia wo bi saa na kohia wo bi a ono ope no wakontokwa dada. Wo hu ye ne. Na odo bia ni mu fa wo ho a obejina so se wona obeyi gidigidi obewie na obehunu se sa asam na nya nokra no wona waye gidigidi awie enti sa na ade ne tie enyai enya de se ebejai ewo ho fititi yesu ntime so nya akwankyere ntwitwa akwankyere eye adwuma akwankyere ye adwuma na ye adwuma ema wona wagidie okay enti unji bibi ndi okokora obi de beye ye wo de obekasa hwini wo se na dodo a wagidin ni die wo ma wontumi so omnye nyame ma wankwa nkwaji ani a
wunya tumi no okay ena wan ye ni so a wo ma meka ne ma ho okay nti obi wo ho na se onyi ni a obeya kwankire ko twi ba abrama nyina ohun hwe ba de wo gidie no onya ya akwankire na afa ama no akwankire ya adwuma pa enkofo bebre na ba abonten be kasa say we be bo me pa se me be kasa me yare ena me organize ayare fo ne ade what's happening what system mu nkire say genuine ones ni ho okay ye won ko fa nyame afro mo ne ye wo mo afro mo mo afro mo say two different ways okay obi wo ha wo ye nyame adwuma ama no ene ye wo mo so nyame fa wo mu ye adwuma nyame e be fa ye nyina so aye adwuma menim se nkomo a wotie wo be fa aba wom de abobra ye ntwa ye ho enkoto ade ye ba still the Yakojin Krato Aba Ogusua Ehede Jenny na me Kaiwo se Kosua na to time heba mixture or si malaria de a droba kopa fi give us clean care for say oba sisi fie na efie enye kama dank for say omaso ye dank heba clinic also ba hwa ombe show na ya rebia e ha obi abibia aye kama afi lip tomato paste osi oba no aduane na efie enye enije nyamejuma mu ye eye ejuma ana se aside that na was say obi oye so be aye another way nyame adwuma ye adwuma kese pa edin sine blacksmith adwuma any edin adwuma wunya rest when you be bounce so no mu na hwefom say kum no wow I'm telling you asofo bebre ayare hyehyɛ dem because we benya time ama nipa no wunya time ama ma ho ko check ups onye say enuti ama me masua de wo nneoma bebre ho obi ani hɔ a obetimi aka kyerɛ me say asofo dwuma nya adwuma nti wo mu hu so obi kwa kwayɛ asofo dwuma na ɔte ba bi o say na won kɔpa adwuma bi nya asofo dwuma se nyame nsani wo so sister wo be dwane agya wo ne wo busua ho wo be wuntem adwuma din kese pa ya asofo dwuma se obi ye president ɛna asofo dwuma dom Oda dom adwuma obi ade ne problem ba aside asofo dwuma is that any business be a oye me shaase edi mate me di mate wo VIP mu a me master wo ho bepem ne enne me master sidie no ye me good nti ya ye abusua bepem ne nti me master bra kwa me we bi obi amechia no me di mate wo ne car mu VIP mu a na me baba be di sofo nti wono ne VIP bus mu no we see me say nkofo ka say abrantie wo ye sofo because obue na no kasa no obo mpa ye wo bus yi mu a ensem a wo ka no wo ye sofo e na hye na homtie no ka say ene sadia minsi fom ene o ma misika koto plastic chairs na me de sha so ya si wo Kuwait nti wono de woda ho e wo mabrabo mbepem ne because all you part of the journey me free ho na mba be ya sofodie ni me ye galamse kakra ene galamse ni ye tubia nti na stop ye na kan ye nyina ene ye ni na ni namu na fe me baba be ye jiwa senso na me tuto good ni ade tene Ogyaba no Ogyaba ni wo Ogyaba jewelry okay Emmanuel jewelries okay ti me so me de na registered Emmanuel jewelries okay na you say oye nyamedwuma enwo se woye no nko a e wo se odi bibi e ka ho industry ya rem wo crash bi wo industry ni mu pa de ma kura na me ko crash no anka meka se Christian Awuni papa so was son Christian Awuni me hu se ono won se de ne search anete no se ekom de ne kura unhu se wo akohum wa ma akohum obi hu oso dada tete ne kura obi anhu nti de bi obi abi hu no wo hye na tare ba ko no si abontempe wo betimi de na kwaje bosia animunyam ne wo ho nti ono na me crash wo no omo maka nyina no mo ye nkwala ma me Papa ya da waso ai ya da waso so ba ya answer na obekon advice bi ade be ma youth na etie yen na ehwe yen de na beka kire de me ka kire youth ne say abrabo na nyem likatuo me ma susu da se me baba bedru ha ema obia empre ne ho abrabo mu opri bebre pe wan hwe a obetum ampamrika ma de be ye wo kra ye na won fa hye ni tirim se nyame ne tutu nipa na mo si ba bi ye na mo obia ni nkobro obia de no hunu ne say enkakra erade de obia bedu enkakra erade de bedu the journey so dia oba na say your dodo into this is for you and our face so flower stand for love inti ya de ma o say your do ni adwuma wo ye into koso na ye ni ye we dey me dedicate the ama my wife ene me maame ene ma asori ma o
myself winning and a covenant partners. This I can come and in the bush here, Pastor God bless and Pemo. A covenant partners are most so ministry we want me dedicated with the mama. And more foot you, kakra. And I didn't be do baby. I made Didn't patch or contact or be per se. Oh, okay. Obi pesa or Freya, Obi Timia Frey 02079865338. 02079865338. Or Freya Pia Bajanos. Me patch numbers in the to screen so no enti ofre na person prophet Ogyaba atwetwe nkoma obetim ene no atwetwe nkoma me amedi djumadi ho chia me din e de Abena Ghana enne ye twa the journey e wo Ogyaba Palace e wo gogo na so the numbers no kwa refi na gogo nkwa Madina Abokobi straight edo ebeba ha say afe asida piesie enkom aboafo amanso manse na watch bia metimi the journey ebro ewo Adum TV eye time herbal mixture osi malaria de edro ba ko pe eye time where we na the lip tomato ayeduane bronya ya yewura frufru mafie duane enye akono na ebe ya akono de a your lip tomato paste where we no forgive us clean care ACS if your ba na fie ho enye kama na make I will say come makeups and na omo aye me makeup abibia aye kama ye wie no na ya ko dank heba for ho or say bra na yen hwe wapomuden that's ene yen hia e wo the journey so me din e de Abena Ghana na nsa na ye bekono daddy let's cheers to life prosperity and everything. Thank you so much for watching. I love you. Take this life,